The reason why the Bible is very important is just like this analogy. Na ikam kanuti ikan jay tao, mangan iti maysa nga pangaldaw. Ngam na isurom nga agkalap, at danto sidanan agingga nga si bibiyag. So ni kangkat kwarta maigastom, ngam no insuro ka ti prinsipyo parang ayan ng ti unos ti biyag mo. So what people need today is not only money, but they need to be taught principles that will give them wisdom in every aspect of their life. They jay kakabsat ti importansya iti sao iti apo. Well, as we celebrate another year of God's faithfulness, nakaimbag ti apo, amen? May palagip kada tayo nga deti anniversary hampenalpas ti tarayen. The journey is not yet over. Anniversary is a reflection of the past, but it also points us to the future. Therefore, anniversary is very crucial. Transition is una kakabsat. Ayan? Ket it marks new beginnings. So nga, I invite you to stand together with me in Joshua chapter 1. Joshua chapter number 1, verses 1 to 9. I appreciate our municipal and barangay officials, ni Mayora, wife of our beloved mayor, for being here. Naggasat deti nga pagilyanan kakabsat agamat na nga bakaya. Ti mayor can be si mayor agama. When? For the information, dagiti the do mga churches can outreaches tayo. Ayan, nagsayaat. So, Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Nung nasarakan yun, say aloud, amen. Okay. Kastoy di ko na, tinasantuan nga surat, libro ti Diyos, kuna na, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, to give you a short background, tapno maawatan nyo, di basbasahan tayo, ni Moses, ti inaramat ti Diyos, nga mangibagot ka dagiti Israelita, more than 450 years, nga naadipon da di Egypt, tapno ipan na ida, iti promised land, iti Canaan. And they finally came out from Egypt, walked through the wilderness, kat before nga makastrict da, iti land of promise, natay ni Moses. So the leader who took them all throughout those more than 40 years of journey, natay kakabsat, and they are to enter the land. Here comes a new leader, very young, neophyte, brand new, kabaro nga mangidaulo, iti milyones nga tao ti Israel. That is the point of this verse. Kuna nga kasta, the verse 2, Moses, my servant, is dead, kuna ti Diyos. Now therefore, arise, go over this Jordan, thou, sika, and all the people, kadwam di kiti tao, ijay lugar nga inted ko para kadakwada to the children of Israel. 3, nagpintas ti karina. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. That's what you call golden foot. Kita nyo man tasaka yun, balitok? Amoy ka no ti saka, dagiti Chinese, balitok. Because wherever they set their foot, the value of the land increases. Because they are business-minded. Nagsiyatan ka kabsat aya, nga di pangipaan na di saka na kano, itod kano ti apo keng kuana. Name it, claim it. Ang ganda, no? Basta, kalay di yun una na kakabsat, di ba? No aguma ka, no na umaamon, tugkulang bagi mon. Kala ka jay ti arik, sino ka da kay ti, da kasi nga lote na. Inumaan na, pinuuran na di jay kay kayo, tinugkulan na, kukwa na di dagan, sino? Ganon ang point niya. Okay? Verse 4, from the wilderness, imbaga na kakabsat, DJ Scope, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward, kaya na sa wandigiti nga daga, da nakatira, nga tao. But you'll drive them away. You'll fight them, meaning to say, this is a claim that cannot be done for free. They had to conquer the land. Handa matagikwa, no handa parmukun, dagiti tao nga na di lugar. Verse number 5, there shall not any man be able to pintasan kakabsat. Awan to ti mabalin na lumaban ken ka all the days of thy life. Tano adda kin ni Moses, adda tumot king ka. I will be with thee. Hangkan to pulos nga paayan, I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of a good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. 7,
Only be thou strong and very courageous. Detat masapul ta ita. Kinatibker ken kinaturod hanag butbuteng. Hana madandanagan kakabsat. Ti siyasin numan ken iti anyaman. Tadakdakkel ti Diyos tayo ngam anyaman. The Bible says in verse 8, this book of the law, dito Biblia, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate, nagpintasan, day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Ti ka natulbat tapno agbalinda nga na balaygi, kat di pa nang surot dati Biblia. Today I would like to show to you how the Bible can prosper your life through prosperity. Okay? And then thou shalt have good success. Apo Diyos kanilangitan, agyaman kam ken ka. Ti manong nga tawen nga naragpat, daytoy Apo Church ti pasukin, daytoy nga anniversary ita. Numan nanumo nga ng rugi, thank you tahang nga nagtalinod nga nanumo. Katambok nga babaan ka, digiti karim, santong agbanag nga nanumo. Daytoy nga church, digiti kakabsat, no dikat narangay. Bendisyonam Apo Diyos ida, from Pastor Beren family, kan digiti amin na pamilya kamang iti daytoy nga church, o Apo. Yamanam iti kaadda, digiti bisita, many of them are officials of our town and our barangay. Thank you for their presence. I pray that you bless this moment, Lord. Basit ti oras ko nag-preach. But I pray nga makaibati ak, iti karit, encouragement, digiti kakabsat. In Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo amin kakabsat. Dapat tibiyag tayo hanga pa atras no dikat pasangaw. Amen? No tilugan ada reverse na ti Kristiyano awan reverse na kakabsat. Forward amin. Ti tiyempo agtulid, adaking ka no ti panunot mo, ti pila naglabas. Sabay kumata ti panagtulid ti tiyempo, kakabsat, panaglabas iti panawen. Handa lang aglabas nga awang kaisiskan na. No dikat aglabas da nga da kaisiskan na. Life is a blessing from God. Ngam no di mo amor aramidem tabiyag mo, han na blessing tabiyag mo. Salag bali na blessing tabiyag mo, no ammom tiar aramidem. So iti dayti nga bigat kakabsat. As a church, listen, let's go forward. Hantay nga agatras. Hantay nga agsanod. Let's go forward. Iba ka man takaabay mo. Go forward. O, kadagiti newly elected officials, if you are somewhere in our sanctuaries right now, kasi dada officialis tayo di Claveria, di dumapay, di Bacara, let's go forward. Backward ever, forward ever, backward never. So, iba ka man takaabay mo, once again, let's go forward. Okay. Tatakakabsat, napintas niya go forward, no amum, diya go forward. So, adaupat, nga kayat ko nga kitan tayo, ijay Bible nga binasa tayo, nga napintas kan dapat nga i-apply tayo, itibiyag tayo personal, kan iti kabuklan, iti church tayo. As a church, we are now almost 20. Palubos ti Apo, nagrigatan. Tagalog kami nita, Ilocano ita. May ka 19 ton, DJ trabaho tayo dito gigaraw. May ka 20 ton, no makirugi tayo di trabaho, di Bantay, Ilocos Sur. So agtulit ti tiyempo, ti church ti HBBC, agbungbunga. Kaslatay la digiti unas, nga uray mapukan, agtubo manan. Nakakita kayo ti unas, kakabsat, kaunasan. Yan ta negros, kaunasan, pukanam, agtubo manan, pura, magtubo manan. Kastamot ti HBBC, habang agtulit tiyempo, umad-adu tayo kakabsat. Kat dapat datay ti umaduhang ka di. Te napintas ti pulina, napintas breed na, napintas kababalina, napintas kalidad na kalibre na, isu ti rebeng nga umado, hanga ti kita'y dakas kapuli. Amen, kakabsat. Ang ko ibaga nga dakas ti han na baptis, ha? Ngam no agbaling ka kami na HBBC, masurusurwang ka ti sa uti Apo. Now as we move forward, kakabsat, adaupat nga kitaan tayo dito, nga nagpintas la unay kakabsat, nga balunan tayo, iti panagtultulit tayo, iti panagbiag. Ti panagserbi tayo iti Apo, kan panagserbi tayo iti pada tayo nga tao. Kan ti panang idaulo tayo, iti pamilya tayo, upat din bagak, naglawa di jay. Pagilian tayo, pamilya tayo, church tayo, kan ti pada tayo nga tao. Upat. Amen. Now, as we go forward, kakabsat, tiyo mo na, makita tayo di verse 5. Kung na di verse 5, there shall not any man be able to stand before thee. Nagmayatan. Awan to ti siyasin numan, nga mabalin nga tumakder, nga bumusor ken ka, ngamin kakabsat ko na, as I was with Moses, tano kadwanak ni Moises idi, kadwanak tumet, hangkan to nga paayan, kat di kan tupulos nga baybayan. Nagmayatan kakabsat.
Listen to me. I don't care who you are. I don't care what you have. And I don't care what you're going through. What really matters is who is with you. Number one, if you're going to go forward in life, live or go forward with God's presence. That at number one, God's presence. It does not matter. Tingnan nyo kakabsat, don't misinterpret me. As a 25 years, in my 25 years, as a pastor kakabsat, I have seen many Christians, churches, and many people. And you know what? Listen, ti kado nga challenge ti panagbiag, hanga di problema ti issue. Hanga di kasapulan. No, it's not. It's who is with you. It's not the journey. It's who is with you in the journey. Importante no sinot kadwam kakabsat. Sa ludsudot ken ka, sinot kadwam ti biag. Hangkag may sa uray may sa ka no kadwam ti Diyos. You know what makes life lonely? It's not the absence of people. It's the absence of God in your life. Kasi uray awang kadwam, no adat ti Diyos king ka, you will never feel lonely. But if you have a lot of people in your life, you have a lot of friends with, I'm telling you, not all friends are real friends. Not all BFF are BFF. Yung mga best friend, naging beast friend. Pwedeng mangyari yon. You can have temporary friends and permanent enemies. Who knows? But what makes life lonely is not the absence of people. It's the absence of God. So kati pa nagbiag kakabsat, uray ka salog kanumu tayo, kan manmanuti kakadwa tayo, no kadwa tayo ti Diyos, adarag o tayong agpatpatuloy. Adatal na ti puso tayo. Ibagakan ka, uray anat naragpat mong ti biag, no dim kadwa ti Diyos, miserable ti biag mo. You'll never be happy. That is a very straightforward statement. Hangko palpalikaw ang kakabsat, straight to the point, but that is true. Where Christ is, there is no crisis. No, dani Kristo king kaawang krisis ti biag mo. So nga ti pudno nga mangted kakabsat, tirag o ti biag, confidence nga agpatpatuloy, hope iti future kakabsat, liwliwat talged, kan tibker kakabsat, nga agtultuloy ti biag, kan ti church tayo, jay presensya ni Apo Diyos. Ammom, no pabantayam ta anak mo, iti hanamot agbantay, isula pampanunutan. Ngam no pinabantayam ta anak mo, iti tao nga manakam kakabsat, awan danag mo. No tabiyag mo ti Diyos tinang bantayan ang pagdanagam. No ti Diyos ti kadwa man ang pagbutkam. Uri sa dinutya mo, uri anat pasamak ti biyag. Na minsan kakabsat, agat trasak, kuna di adajelikod, atras kung kunana. Brag ko na naman. Nay, naalam, pastor, sana ko na. Di na may bagakanyak, ops, pastor. Kaya nasa hindi niya nga, agsinyas kakabsat, awang concern na. Atras ko na nalata. Kakabsat, ti Diyos, han na kay rubo, da concern naging ka. Iso nga no may rubo ka, gaputa, dakan ka, iliklik na ka. Palagipan na ka. Why? Because di na kayat nga may rubo, ti biyag mo. He cares for you. He's compassionate to you. He loves you. That's the presence of God. Compassionate presence, loving presence, sustaining presence, empowering presence. Kakabsat, anapay sa pulam no ti Apo, dagan ka. Isong iti day ti nga bigat, adda ka di ti Apo ka da kayo. No awan pa'y ti Apo gan ka kakabsat, awata mo ni Kristo kat kunam, Lord Jesus, I accept you as my personal Savior. Once kay nawat mo ni Apo Jesus, ti Diyos adagan kan, awanan ti pagbutngam. All of God's people say? So go forward with God's presence. The path ahead may have battles. Life is not without battles. Awan mo't baligin o di ka makidangadang. Hanggang by the way, pilyam ti battles mo, hanga tiltila, datilablabanam. Hanga amin nga isyo ni Rapitul po tutupam. Hanga amin nga iba't bato daging ka, kakabsat, si pawam. Sometimes you just need to choose your own battles. But in your battles in life, in your challenges in life, and even God is with us, amuyot nagbayat kakabsat, listen to me, hantay makita at masakbayan, right? You may not know the future, but you know who holds the future. And you don't only know Him, He is with you. Praise God, kakabsat, as a pastor myself, agyaman ak iti Apo. Di presensya na namang baybayan. Number 2, not only go forward with God's presence. Number 2, kitante di verse 2. Anak ko na. Moses, my servant is dead. Natayan, di leader.
Kat ambom kakabsat, no natay di pinaka-leader, kunada no kwan, ay kitantay itano na mapasama kan. Awante na laing, na ingal, na turod, na tibker, kan na strong nga leaderan. Kitantay no na mangyari. Kunana, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan. Tinagmayat kakabsat aya, agpaiso nga natayan jay leader, ngamhan na natay jay plano. Tinagpintas ti leadership kakabsat, even when you're gone, the master plan goes on. That is a very important secret in leadership. Amo yo, aglek-lekturak ti leadership, LGUs, schools, companies. You know what I keep telling them? When you plan a master plan so that even if you are gone, the master plan goes on. Timadi, nagplano ka, idinatay ka, awang mo di plano. Bulon nga pati plano, naglaho. Dapat, kahit patay ka na, tuloy-tuloy yung plano, ang tawag dyan legacy. Ang maganda po, wala na si Moses, pero tuloy ang plano. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land. God laid out the plan. Dito iti papanan nyo kunana, in kay Hittites, across the Jordan, digitoy, amin, itid ko amin kada, nagpintas nga planong kakabsat. Amoy number one nga ma-realize yun. By the way, number one, go forward with God's presence. Number two, go forward with God's plan. Go forward with God's plan. Amom no, plano kakakabsat, napimpintas nga plano ti Diyos. Ti surutem. Amen? Oh, surusurutan nyo mo lang ti plano ti Apo kakabsat? Uno bukod mo lang nga plano. Kung nakitay mo una nga gundaway, da kayo nga agbasbasa, hanggang ang mga alat kurso ka po jay ambisyon kan pangarap yo. Iya dayo na kay ti Apo deta, I guarantee you. 25 years sa kapastoran, I have seen many Christians, young people, nag-promising, very involved, nag-testimony, makabless. Ngam jay plano na, gaputahan na yung konsulta ka na po Diyos, inya dayo na, jay plano na iti Apo. And as a pastor, masayangan nakta potensyal mo, masayangan nakin ka, nga di na ka maaramat iti Apo para iti pagayatan na because you don't know how to acknowledge God's plan in your life. So da kayo, pili kay ti kursuyo, mangala kay ti kariryo iti panagbiag, ti i-consider yu Apo, detay plano nga maaramat nak para iti trabahom. Ti church kasting amin, for the visitors, for the new believers. Ti church, hanga ka na simbahan ngayon ka na makimisa. The church is a work of God. Ti church, trabaho ni Apo Diyos. There are three institutions that God established to rule, to govern men. Government, family, and church. In the beginning, tinarami di Apo Diyos ka institusyon nga mang-govern ti biag ti tao family. Isu nga nung nawakrat ta pamilyam kakabsat, madadael ti anak. Isu nga dapat i-preserve tayo ti pamilya tayo. Kasi iso ti pagrubuatan di ti anak tayo. Ti aeroplano anak, atay tayab, at pagrubuatan na kakabsat. No ta pagrubuatan ti aeroplano, rap road, kasano nga makatayab, di pa'y mapigis mo taligay na kakabsat. Masapol, kasla alagat hanapan ng iko aya. Adot tapan na kalugar, hindi ba mag-travel kayo aeroplano ya? Adot paglanlanding ang mga airport. Ngam madlaw may noglanding kam dito ilaw, hanapan ng criticize ha? Point lang dito. Noglanding kam dito kalarap road, kunana. Di ba? Pampira. Aeroplano, tap numayat tatayab na, masapol na pintas dyan. Nag-take open na. Kastamot ti pamilya. No ti pamilya kat nasaya at nga environment na pinasa pag-take open ti anak. That's why parents, you have to be mindful. It's not about just providing for the needs of our children. It's about preparing for our children. Hala nga panang i-provide ti kasapulan ti anak ti pamilya kakabsat. Panangisagana kadakwada. Take off. Iso nga tata, nagpindas ti pamilya kasi intud ti Apo nga pag-take offan dagiti anak. Kumusta at pamilyayo? Damagaman ta kaabay mo, how's your family? Okay. So marunong ngay naramit ti Diyos nga mang-govern ti tao government. That's why we have government today. Anyat mapasamak to ang gobyerno kakabsat. Alam mapasamak? Alaman? At dapat word nga maibagayo, nga no maibagayo, dito ka na sa good di panunot mo. Ha? Chaos? Ha? Resulta ta chaos. Yon. No awan di gobyerno, kinayang kayat. Kat no kinayang kayat, ti resulta na gulo kakabsat. Iso nga dapat ti pagilyan hanga kinayang kayat. Saan kap? No, siyempre, kapitan tayo dito yun talaga nga captains, talaga pambihira talaga.
So, ag plus-plus kayo, di dagat duat kapitan tayo dito. Di ba? Nakaput ka pa, di pasahero kakabsat, agluglugan lang, isot makaringgor. Hindi mo isot driver. Hello? So, no, sikat kapitan, sikat leader, right? O, gobyerno, mangidaulo kakabsat. Dapat ti tao sumurot. Hanga papaanawa. Hanga kumontra-kontra. O, di ba? Sumurot kakabsat. Amen ba? Isunga mo yo, dito church tayo, isuro-suro tayo tip, nasayaat nga citizenship. Kasi no Kristiyano ka, tapos sikat problema iti pagilyan, agat madiang. No Kristiyano ka, dani Kristo king ka dapat amom ta Biblia, hang ka dapat papaanawa, hang ka dapat sika iti, kasla kuto-kuto, ti lubong. Amen? Oh. So nga, nagmayatan, kuna karod, I am blessed, blessed tayo di pasukin, gapo na deti mayor tayo, vice mayor tayo, kandi di administrasyon tayo, kat inayabanta ni Pastor Proby, every first Monday of the month, makangag, dagiti amin ng opisyal, tinagbayat, halang opisyal, pati empleyado, kan pulis, kan BFP, basta halos amin nun, makangag dati sa uti-apo kakabsad. Alam mo ka na umdas, deta maminsan ti makabulan, anaman lata 30 minutes per month kakabsat, ngam no, adama batihan, sir. Diba? Uray basit tabukan no isuntot na tayag. Uray batit nga sa uno isuntot mang ti transformation di biyag ti tao. But praise God. So God gave family, God gave government. May ikatlo, ti apo ng irugi ti church. Ti church kakabsat, iti God's transforming agent for the society. So ako na ti loob ti Biblia, ti church asin. Asin ko na yung man? Di kailangan mo muta asin, hanggang taga-pasuking kayo kakabsat. No pasuking ko na mo, asin na automatic deta. Ti purpose ti asin, amoy di unana, ti purpose ti asin preservative. Aping banglis na tuyo. Wag po ka DJ asin. Idi unana awan rep, ano pang preserve da karne? Oh, tapnon haan nga graira unay nga dakas dagiti dakas kada tao. Anat intuding ti apo nga mang confront mga dress dagitoy nga moralidad ken dakas ti pagilyan jay church. Isu nga jay pastor na turod nga agsao. Ibaganat dakas sin is sin, wrong is wrong, black is black, white is white. That's the role of the church in the community. We are the conscience of the government. Isu nga napan ni pastor nagtakderen, anat may palagip ka digiti gobyerno. Let's be honest before God. Let us serve well. Let us serve properly. Apay, jay presence ni pastor, arig na, dala na ti mensahe iti apo. That's the role of the church. So nga dakkel ti papel ti church. So nga, dakay nga miyembro kakabsat, hanyo dadadaulen, dada testimonyo ti church tayo. Isurusuro tayo dito yung kakabsat. Nga no church ka, member ka, binalbaliwan na kan iti apo. Amen ba? Oh, so nga inirot pabalbaliwang ka. Digitay dati nga tandway da itay tayag na, Biblia itayag yon. Nagmadimot to no imay, ay kadwayo ni kastoy pastor. Ay wang garod, ay kastay aktibo ka na may magigimong church mi deta. Ay kastay nagiinom kam dirabi. Naperdi tayo nakakabsat. Amen ba? So nga praise God for that. Now, listen to me. As a church, okay? Ipasok ko deti outline tayon. Let's follow God's plan. Tika na son deti plano, anat plano ti Diyos, tap no babaan ti church tayo kakabsat, ma-transform deti community. Amen? Ma-transform iti pagilian tayo. Amen? Listen, no ti pamilya, da plano na. Adamon la plano pamilya yaw. Ano mabaling nga awan na kakabsat? Ano pa pa ng pamilyam na plano na? Awan na. Oh, ti gobyerno da plano na, di ba, Mayor? Ada plano na. Iso DJ ko na digitay kandidato, plataforma. Oh. Kat digitay mo dadumang kat awang plata na, forma lang no. Kana napimpintas mo lang ano, kuy-kuyog han ma'am. Plataforma lata. Oh. Agad in my manula nga bulang nga mababa nagag-preach, ada di uday upat din kararag ko alugan di daw. Oh. Tugad bida glory. Ada turungan na kakabsat. Ada papan. No, ada plano nga minan. Maragsakan ti taong kasi ada turungan nan. Ti tao nga awan turturungan na. May sala problema na deta. Awan plano na kakabsat. So nga na dakay nga agtutubo. Awan turturungan tabiyag yo. May sala problema yo. Awan plano yo. Awan ka plano-plano tabiyag mo. Sayang. Hello? So dapat ti pamilya da plano na. Ti gobyerno da plano na. Ti church ada mo plano na. Tantap no dito nga plano, maawatan yung kakabsat, Biblia at nagapuan na ayan.
ti purpose deti nga plan ket tapno jay church ag function isuna nga transforming agent ti community. Kumbaga kakabsat, no digiti negosyante, no yan nat na panandan ngumina talote. Tay church, no yan nat na panandan agin Kristi kalidad iti community. Because of their character, because of their teaching, because of the principles that they share, people come to know Jesus, people are changed, people are transformed, and they improve. In other words, where the church is, transformation happens. Data ti plano iti apo kakabsat. We may be the minority now. We are not very many, right? Basit tayo lang. Anyway, batit tayo idi. Hantay mo't batit ita na. Batit tayo idi. Ngam by the grace of God, imaduta yon. Damaganda no kakanyak. Pastor, manot members yun. Kung umabot kam 600 ang kunag. Apo, kasano pa nang idadaulom deta 600? Agyaman nak iti apo na isuro dagiti members stage BBC. Manakam da agpaisaw. Paisaw man lang kakabsat. Nanakam dagiti miyembro JHBBC kunak nukwa. So nga no ibagak tayo planong kakabsat, kastoy ti aramiden tayo, all support. Amen? O awang kumong kontra kakabsat. No kumontra ka, ikararag ko nga petisyonan na katiapon. Very clear. Life is not worthwhile life is not worthwhile except at the plano na. Okay, so if you're going to go forward, importante, God's presence. If you're going to go forward, importante, at the plano. But the plan should be God's plan. God's plan. Amen? So that tayo nga church, surutan tayo ti plano ni Apo Diyos. Now, how does the plan of God work out? That's why there is leadership. So kaya't kung kakabsat nga ipalagip ka na kayo, at church, the strength of a church, one of the strength of every church is leadership. Amen? Ay kat, no ti leader ni pastor kat awan pulos plano na kakabsat, awan na. Kinayang kayat kay nukwan. So ako na ti Bible, where there is no vision, the people perish. So most of the time, makita dag no agpritsak. Kung apay ni pastor, kung nada, no agprits. Kasi adot preaching ko nga, 30 minutes agis istorya. Agipagpakita at picture. Awan tiyempo nang agpritsan, sana to tartarastasan tay preaching nang tawan oras nang, kung nada nga main. Kunak ba't, sika nga minti umay, dito sapatos ko ako na. Kasi sak, senior pastorak. Kit-kitak iti kabuuan ti church, kundi papanan tayo nga direksyon. Di first half ti preaching ko, mang meeting ak kada kayaw. Kakabsat, deti ti napasamak itang alawas, deti ti napanan tayo, deti ti naaramid, deti ti Bible study tayo, deti ti turturong tayo. Kakabsat, in the coming months, deti ti aramidin tayo. That's how a leader will talk. Orisin no kakabsat nga leader dito, big-bigat pelang kakabsat, mang meetingan. Oh, tekastoy, tekastoy. You're not a leader if you cannot do that. Nawatan nyo kabsat? Oh, iso nga dapat talaga ti leader, isot advance sa kanayon. Hindi, ti mayor yun, diagat kasapaan na isot agpasangpet ti empleyado. Mabaing ka nga empleyado no maladaw ka. Diba? Oh, anyway, listen to me now. Plan. Amen ka kabsat? Pinda sa pagsasaritaan dito, at the plan of the church. So, with the plan of the church, the key is leadership. No good leadership, nothing happens. Sometimes in Visayas, naglectura ka dagiti pastors. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, ito tatlong bagay ang gusto ko pong impart sa inyo from the Bible. Number one, sabi ko, what is your goal for your church? If I will ask you now, Pastor, anat papanan ta church mo in the next 10 years? If you will ask me, Pastor, ano mapasamak ti church tayo in the next 10 years? Do you know what will happen for HBBC in the next 10 years? We will be one of the strongest influencers of spirituality in the province. I am dreaming that one day I can go straight to the governor's office without any prior appointment as a servant of God just to pray for him. Aramid to siguro kun mayor. Ay, mayor. Mike, pasir nga on appointment na okay lang ba yun sa inyo? Ha? Unak, Mayor, good morning. Ay, Pastor, da kay gayan. Ano, Pastor? May kaila ikararagan, Mayor. 5 minutes. Ayabam na kita staff mo, ayabam na kita secretary, may kaila ipag-pray. Aywan, Pastor, dakila makatulong. 5 minutes, I prayed for them, then I go. But that's the role of the pastor. That's the role of the church in our province. Hanga dito simba nga nagtakder nga papanamlat Domingo. No, the church goes. The church is not just a place you go to. The church is the
the people that go to the community to make a difference for the Lord Jesus Christ, to transform the world for Christ. So nga dakkel ti church nga pag-asa ti pagilyan kakabsat. No ti church, amo na di plano ti Apo. So, very important ti leadership. Now, handla nga leadership ti nasisita iti church, dapat adamot kakabsat ti cooperation. Kasi orinaling leader, no di mo't makikooperar ti tao. Kala ti arig na agaud ak nga pakasjay mo't gaud mo, papanantang araw. At dati ti may isa nga bangka, Brother Leo, ti gaud ko, ipanat abagatan. Jemot gaud mo, ipanat amyanan. Papanantang arudan, Tata Albert. Kat kakasta ti daddo mga churches ha, di pastor pima nag-intense nga gaod, kakabsat, mga rugitay ti church si Jay kakabsat, by the way, agpatak ta eskwela to. Oh, palubos ti Apo. I announced that during my birthday, the other Sunday, kadigitahan nga nakaumay idi, thank you for your greetings, thank you for all of your gifts, but for the information of everyone, we will be starting a school 26 to 27 school year. So we have 1 year to prepare. Preschool kakabsat. Ti guarantee tayo, han na grade 1 nga din na magbasa. Hala nga mo nagbasa, grade 1 na lang nagbasa. That is our guarantee. That's a plan. Amen? Kat no kunam, oh, mayat di plano ni Pastor Angem kung kunam, kontra-kontra ang Naawatan nyo kakabsat? So, nagpinta si plano, tigaod ko pa abagatan. Sika, tigaod mo pa amyanan, awam papanan. That's why adult churches kakabsat nga nag-thrive. Number 1, awan vision di pastor. Or number 2, ada vision di pastor, ngam ti miyembro, han na makikooperar. Nakurang pamati na kakabsat. Awang believe da ka DJ leadership di pastor. Awang believe da ka DJ panangidalan ti Apo ka DJ pastor nga mangidadaulo di church. Ada mo la believe yo kakabsat. Damagaman ta kami mo, dabi la believe mo. Oh, no awang believe mo na kat pumanaw ka tuyang. Inga ka DJ pastor nga da believe mo. Kala ko ito'y kapasukin. No awang believe mo kun mayor, di umakarkat pagilyam. Inga iji pagilyan nga mamati ka, di mayor mo ah. Nga maging kang isut mayor, sa dagat, pamati ka, ikararag mo ah. I believe in his leadership. He may not be a member of our church, but I believe in his leadership. Amen? Oh, see that? So dapat God's plan kakabsat. Clear? Kita nyo, hala pang anniversary ti preaching ko, kala seminar dito yan kakabsat. Okay. Oh, kuna na verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. Amoy di book of the law, listen na, idi, dapelang kini Joshua, di Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5. Awang pa idi kita, Salmo, Mateo, Marcos, Lucas, awang pa idi. Tila daking kwa na idi, 5 nga libro. Kati kuna na ti Biblia, kuna ti Apo, this book of the law, amuyot mesa nga problema kakabsat, kadagiti tat tao. No api nga nagrigat ko, nga iya si ti Biblia, because of their prejudice. Kasla ka natin negosyante, nga sumungsungad ka pelang, deti man ti aglakong kunada. Kasjay eh. No pastor ka magmagnaka, dagayan ta barangay, at daban de pastoren kunada. Ti amuda kumbirtirik ta relihiyon. Iso nga ibagbagak pa, nana, ante, angkel, manong, awan relihiyon na makaisalakan. Oh, tubalyaw dano ka kanyak, mamati kayo, ti Biblia, saan nga naitid nga pang relihiyon? Ti Biblia inted ti Diyos, manual ti panagbiag. This Bible is the law of life. This is your handbook. Gumatang kat makina, kasano nga among operatin kakabsat, inka di manual. Nagperdi, di mo troubleshoot, figure out time. Tapa ng figure out mo, baka lumala, di perdi na. So kati pa nagbiag, adalor problema ti pamilya mon, adalor problema ti biag mon, di ka pela yasidag ti Apo. Kat di ka pela konsultaran ti Biblia, tapno isut mangisurugin ka, no kasano nga i-troubleshoot mo ta problema ti biag. God gave us the Bible as a manual for life. You know, every time I say that, mamangha di kita, di Monday, nang rugiak ti Bible study, di Bakara, Coast Guard. O ipakita man, di kita picture. First time ko nga Bible study, jay. Ti kabisik kakabsat, isulag gundaway ko, alauna ti malam. Anang arot kakabsat, 2 weeks nga pendingan. Ngay bagbagada mapanag kanog Bible study, ang nagapuak ije Australia, nagapuak ije Rojas, agsardo nga lawas. Kad mapanak mang Cagayanan, hindi last week neta.
So ako ibagam, no kayat 1 o'clock ti malimlat available ko. Kasi no malpasak ag Bible study, alas 3, ag travel ak mapanje Cagayan. Nagmanag mission tripon ko nayat dagagabsat. So nga naglecturak, di Coast Guard. Excited da. Kunak amom ti Biblia kasla butuon. Amoyt butuon. Butuon. O ano English ti butuon? Plambla, ano Tagalog na? No? Wow, basta di jayan. Kas pagarigan mangi-layout ka ti poste. Tatan inikam ti butuon. Nakita matingig di poste. Basar ka di butuon. Di butuon ti adjust mo. No nakakita kat karpintero, di butuon ti adjust na nabagbagtit na karpintero di jayan. Kasi dapat di poste i-align mo ka di butuon. Ti butuon ti biag iso ta Biblia. Iso nga no daduman o agpritsak, matamaan ka. Masaktan ka. Apay, adda ka malita biag mo. Tingig kakabsat. Kaya ako si pastor pinapatamaan ako. Hindi kita pinapatamaan, itinatama kita. No ti mindset, patamaan nak ni pastor. Nasakit. Ngam no ti panunot mo, itamtama nak ni pastor. Ilinlintig ka, di tiket ng asawan. Amen. So nga ti number 3, go forward with God's principle. So nga kakabsat, hanyo ko na nga di yung masapul ti agadal Biblia. I wish I can sit with you and have Bible study with you. Nagpintas. Ado kakabsat ka lesson ti isuro ka da kayo. From the Bible. But that's enough. Number 3, go forward with God's precept. Gayam kakabsat. Maudi. Ito yan. Verse 10. Anak ko na di verse 10. I close with this. Verse number 10. Kabil mo, Joshua 1:10. Ayun. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, as a church, listen, let's go forward with God's presence. No kadwam ti apo, day jay iti gapu ng awang pagbutngam ti biag. Tauray di makita at masakbayan ti apo ang muna. Ikalakag na ka because He loves you and He cares for you. And you are His child. You matter to Him. Number 2, go forward with God's plan. Ikabesa, kalistong ikabesa, kakabsat. Anot number 1, God's. Number 2, God's. Number 3, go forward with God's precept. At surutom nga prinsipyo. Tapno di kag kamali. Amen, kakabsat? I wish I can elaborate more on that precept. Nagpintas kakabsat. Some other time. Number 4, go forward with God's people. United we stand, divided we fall. The reason for unity is greater than the reason for disunity. Let me put that in Ilocano. Ti rason nga kay kaysa tayo, nadadaeg, ngam di rason nga agsisina tayo. No, da rason mo ti panunot po, nga agsisina tayo, ipakita ka, napimpintas di rason nga kay kaysa tayo. For whatever your reasons are, that we cannot be united. They are personal and preferential. Iset aside mo personal mo, iset aside mo preference mo, ti panunutom ti apo. Jay trabaho ti apo. Jay pagayatan iti apo. Kat makisama ka, kada iti trabaho iti apo. Da kayo, members, listen now. Hanyo iyad adayo iti biagyo ti church. Deta kayo nga nakasungrod, no iyadayom, ana mapasamak ka DJ kayo. Uray permit gilayab na DJ nga kayo. No inyadayumon, iti pagsungrudanan kakabsat, ana mapasamak DJ kayon. Kastamot king ka Kristiyano. Deta fellowship mo ti Apo, deta napintas nga rubat mo nga kas Kristiyano nga sumurot ka nagserbi ti Apo. Maidep no yadayom iti biag mo kadagiti anak iti Apo. So amuyat adayo kakabsat. Amen? Iso nga amuyo, no naawatan nyo deta, han na kailangan na pilitin kayo nga umay makigimong. Maditi tao mapilpilit. Di dyan kagat holy pilit, hanga Holy Spirit. Dapat igapunang umay ka ti church, Holy Spirit, hanga Holy Pilit. No mapilpilitan, tataw mapilpilitan kakabsat awan maalam. Dapat desire mo mismo ti umay makigimong.
Nga di desire mo, aggapo ka di panunot nga, hang nga ti church ti makasapol kanyak, siyak ti makasapol di church. Innak, kasi di tayo laam mo kakabsat, day mensahe nga ito ti Apo, iso nga, innak, papanamnukwan, inak ko na nga. Inak ijay church. So, brethren, as your pastor, ipalagip ko manan, as I close, inorganize ko ti ministry tayo. We have about 600 members worldwide and it's growing. Umadadot mainay-nayo ng kakabsat. Hana adayo, nga deta 600 agdublenton. DJ 1 to agdublepay. Hana adayo, nga ti HBBC can have 10,000 members in the next 10 years. Hindi po malayo yan na mangyari as we follow the plan of God with the presence of God. Now, as your pastor, hangko kayat nga dumakkel ti church tayo, quantity without quality. I always put quality before quantity. Because quantity, no kumabalay, nagaduti na ikapat, ng awa mag-quality na marugpo. So dapat quality before quantity. So I have restructured our ministry. So nga dada coordinators tayo. Di kita dato'y tumakderman, coordinators. Ayan, tumakder kayo man. Coordinators di church tayo. Yan. Okay? O, di kita duma. Alright. Now, these are my coordinators. Some of them are in charge of 5 people, in charge of 10 people, in charge of a barangay. Basta no yan at ayan, di kita members tayo. And trinitrain ko sila. 3 weeks na tayong hindi nag-training, no? Yung training namin, alam nyo ang tawag, team. Team fellowship. I call it team fellowship. Team fellowship is training for T, enhancement for E, advancement for A, and mentoring for M. Team fellowship. I provide them principles. I teach them how to talk to people, how to share the gospel, how to visit people. I teach them all that they need to know. Okay? So, da kayo, da ka digito iti coordinators yo. And I put them there. Why? Because, hangko kayat kakabsat nga, DJ 600, adama left out, uno ma left behind. Tiragsak ti pastor, hanga di may sa agigro, amin dapat agro. That is the heart of your pastor. Do you know what I keep saying? Adati kita pa pastor kasarsaridak. You know, this week, I visited 2 pastors. They are from a remote barangay in Cagayan. Asi kalanasan. Amoy kalanasan? When? Remote, di jayan. Takalanasan kakabsat. Permit yaman da, Pastor, thank you. Ure adayo ti Baryumi. May nakamdinanon kung kunada kanyak. Diba? Sana one day, praise, ay kung kunada kayam, nakaskas daw ti Apo ti church yo. Ti pa nang be-bless ti Apo kada kayo. Amom ti ko nakadakwada. And I keep telling this to all pastors. No siyak lang ti blessan iti Apo. Sano ti pa nang ibagak no kwan? If blessing is only for me, I don't want to be blessed. I want God to bless you just as He blessed me. That's why I keep telling them, hangko kayat nga no, siyak lang iti bendisyonan ti Apo kat siyak lang. No siyak lang ti kayat ti Apo nga blesan, hangko kayat ti mablesan. Ti kayat ko, no blesan nak ti Apo, iraman na kay amin. I don't want to be blessed alone. For what? God does not bless you to become proud, you know. Hindi ka i-bless ng Panginoon para maging mayabang. He makes you a blessing. That's why He blesses you. So I say, I want God that when He blesses me, iraman na tayo amin. So ako nak umay kay di conference, umay kay di bakara, kita nyo di trabaho ti Apo, will be willing to share anything that could be a blessing and a help to you. So in the same way, dito church tayo, numan pa'y hanakanayon nga ni pastor, ma-personal na kayo, mabisita na kayo. Ngam ti prayer ko, tumibkir kay amin, pumiksa kay amin, no kumamula awa naglulusyaw, no kumamanok awa nagkukurot. Kita nyo man takaabay, yung sikan samot, di jayan ko nam. Amen? Awan miyembro nga aglulusyaw, awan miyembro nga kukurot, awan miyembro agpapatay. Kasi kakabsat, by God's grace, dapat ma-overcome ti amin ang problema ti biyag. So nga si pastor, bakkatak di kita kakabsat nga concern iti panunot. Kanang ibagbagak kada kayo, mauma kay sa pa yan. Ngay karkararag ko amin na member at HBBC by name. Deta 600 may ikararag ko amin. Hanggang may saldaw, naka-schedule.
Lunes bakara inakta group chat bakara aming anagan i-mention ko ti Apo. No ti Martesan pasukin aming anagan yan ta group chat. Iso nga sigurado nyo nga danagan nyo group chat. No awan nagan nyo hangkay makadanon langit. Kung kunak lang hangkay maikararagan kakabsat. Kat yung kararag kumati pasukin and I pray for our mayor kasi he's very close to me. Why? Because inikanak ti opportunity nga makapag-share ti word of God yan ta munisipyo. So ikarkararag ko, ikarkararag kay mayor and your whole family. And na kayo, konsehal. Ang amutagan yung, amo no, jak amutagan jay tao. Apo amum tila nga jay tao nga ibagbaga ka, datapanunot ko apo ko nakno ko. Ang nakapsudak agi memorize nagan. Wednesday, Claveria. Okay, amin jay group chat. I pray for that. Why? Because I want everyone to be strong, healthy, vibrant, and bearing fruit for the glory of God. Young people, hananalaka nga idalan kayo. Ngamhanak nga give up, nga mangidaulo kada kayo. Hanganalaka nga iturong da kayo, jay dapat nga suruton yung adalan. But I'll never give up in leading you. Because I know nga, no sino ti dapat hana give up, ti mga aramid ti usto. Amen, kakabsat? Yeah. So, let's go forward with God's people. Makiko-operar kayo, kakabsat. Happy anniversary, pasukin. Thank you. Magbasit ka ti oras kong aminan, kakabsat. Aya. Lord, thank you so much. Iti dito nga bigat. Madaydayaw ka iti mensahe nga impalasat mo ti adipon mo. Kat Apo Diyos, han kami laeng agtuloy ti panagbiag, nga makunang agpatpatuloy, no di kat Apo, agpatuloy kam nga adadigiti upat nga tandaan namin. Number one, God's presence. Aduman dagiti parikot ti biag, but we are reminded today, you are greater than the problems. Your provision is bigger than our needs. Your supply is greater than the need. And Lord, whatever your people are going through right now, hangko mga di problema at kita enda, sika kumaapo Diyos. Kat kadwada kay di panagbiag. We want to go forward with God's plan. Apo, agtipagbut nga mi ti biag, kat detay surutan mi ti bukod mi nga plano, kasi iya dayo nagamkan ka. So nga surutan mi ti plano, as a church, we'd like to follow your plan. And I exhorted the members today to cooperate with the leadership. The senior pastor, yours truly, Pastor Bertie, resident pastor may apo dito. And God, we need to go forward, Lord, with God's precept. Nga hangate kay kayat mit surutan mi apo. Dahito nga church, ada urnos na, ada timpuyog na apo. Kapot, ada surusurutan mi nga disiplina, ada surusurutan mi nga prinsipyo. Nga di gito, hanga isut mang parigat kada kami. Isudat mangurnos kada kami. Isudat hanga isut mang padagsan. Isut mang ti kalidad, ti kinasyasin no mi apo. So help us, Lord, to follow the precepts and principle. And help us to go forward with God's people. Apo, hami ko mabaybay anti tunggal maysa. Masapol apo, kikinararag kami. Agbibinadang hang agbibinadang. Agtitinulong hang agsisinulong. Agsisinakit hang agpipinasakit. Tababaen ti parabor mo apo, adu ti magapuan nami. Lord, thank you so much for this anniversary celebration. In Jesus' name we pray. Everyone says,